Simi yomuchie umugonga ensemo yebonge yabo machoge barabwe county ya Kisii nigo na barabu besokire na kuboria abaraina banasiasa baria bakorigie birogo aimeyense anana muno kurasa rugongo rwa gusikwa ene kyabuna nkobeka baro murembe chinga kichonsi ase meyega ya matanga na boigo ase ensemo ya gesiasa bagukwana emeya mugonga nigo baterero buna ukorwana no gweterania manyinga ne chimuma nainde mamincha ne kemira kyomugusi Apolinari Sakama na mange bagukwana ase chinsemo cha mugonge iyo gutuka ase bunge yabo machoge barabuye county ya Kisii niga barayi kanisa ya Holiday Reference yanseme iyo bagikira ibikora by'abarayi koleta kibura buru kinga kicemesangererekano nako basaba kwenekia hobo twere rukinga kicemesangererekano eyo Marieta nengoro ko enerio yose jeno mwaka bwe kanisa ko Holiday Reference mugonga jaji igento nare goteba no murembe twere gosaba unaitwa baraibe kanisa egente kenene ekeraba byongosi byito bigendete koigwa mabaga kujia samatanga kujia sejisukuru kujia ndonsi tigato barorere ko bamaye abaya kero monto aho ni kisera giaye oyo otabu atikende ayetie konya kogenda asogotaka goitere kenyinga tigakogenda asogotaka koreta mangana ndara makongu aye motige akore gisera giaye akora agende uribu wanje tena argoje gotoka asegete na ayogende maleta n'inguru pastor faith bosibita abantu abayiga kero miranire nabo teba ko tema ko batebinga barabumba muraba mino nabasike ba mino abasaya korekana gutume ko bube asokoleta kibura buru ekyo nigo mo bishop Erikana Teto abolira basaye kutiga gutume ko bube amona abanasiasa batokosaba mono omwamono ebijana mwotume kwasenjererembe mubase kwanja gotume kwasenjererembe tigatwanje tokore ayara maronge tabadali ubo muwago nobutagete mambye mwespecially ebijana tunawataka siku zijazo no 2027 yoka tubagete momenya amatuka mange tubase kwa babuna kinze kindi cyabeire ndende ko jaka ko kare bindo jako jako bari wanga ile munense ya Kenya yabere amangana aya igakonya gokwaneka ngaba muraba iru chinungu bairu chinsara lakini muna intwa baraibe kanisa ntorarora na gutibidisha ngane kene nasensemo ya banasiasa bagutumika chikanisa soko kya kibesa elikoralia kiganga cyabo mbanyara bagotebigwa ayayiga mereta ile ulete ongo kwa madhabahu ili mtumishi aseme kwamba hao watu ni wako watakupigia kura yote. Sisi kama wachungaji hatutaki hongo, maana hata Mungu apewi hongo. Kiongozi yeyote ambaye atakaye enda mbele katika nyumba ya Mungu kwa unyenyekevu na kwa moyo ambao umepondeka, Mungu atamuonekania. Lakini si ile ya kuenda wacha niende ni wapumbaze nitoe hongo ndio hii sehemu hii nimesika watu ni wangu. Egesa kukyomo gusiase gikeke tambe nigo kemanyurubuna egesa kukyomo lembe nase igo guiteria manyinga yoyonde nekebekenene na inde chimuma chimbe kabila la Wakisii sisi hatujapenda damu na kumwaga damu hiyo inakuanga ni dhambi kubwa sana kwa Mkisii na ninataka kusema ya kwamba tafadhali tunasema hata kuna wengine walikuwa nilisikia ya kwamba wanasema wanajua wao kupigana vita, wanajua zaidi ya vile wanaweza kuleta uchochezi. Nataka kusema nchi ya mji wa Kisii si mji wa kuleta vita ama uchochezi. Ni mji ambao tunataka kuwa na amani na tunataka kuishi katika upendo. So tunawaombea amani, tunawaombea upendo na nyinyi mkaweza kutimiza hiyo upendo, tuonane kama mandugu na dada, tuondoe uadui na chuki ya kila njia, tupendane kila wakati, maana hii siasa ikiisha bado tunaendelea kuishi kama ndugu na dada. Ko ripota rigeta Senigen Soko TV Ncheri Apolinari Sakama.